Chibai ve kule voina chuanin engi font tile engi a font size thak dan MS Word akan en hawanga omzia chuanin mishing kutzia ka hi handwriting kana ti mai ta computer a thuzia ka ve thong hi chu font alo ni ta chuanin Microsoft Word a hian a font style a hi aziak dan hi kan han thak tu ni chuanin he laia hianin font he laia chunga hianin alo om ta he lai hi uluk do kan en ani chuan section ya in chun dan hemi calibri body ti section le he lai hin drop down more option te hi ran oma hemi hi kan click chuan du than tu sang sang ran on bok ta apa sabtara chuan ati lam phata chuan thu alo om sa chuan kan select mai anga select dan chu tutorial ma salama kan choi to kha kan han select ta a ti chuan he lai a more option he kan lu tanga a font sang sang kha nan tu kha lo oma Microsoft Word that deuh na chu hemi a font zone kan han da hian ti hian alo in thlaka a en zung zung thea kan du om vela han kan click keuh thei ta ni mau kan select keuh nga aron in mangal vat mai don ani ti chuanin thu office te emo hetiang lekha kan han chut re hianin Times New Roman hi kan mang na sabera hemi font hi ai cheilu tuklawa chiara nuama a smart a font hi chu fangin calibri body hi ano mang ve chi nanga chuanin entir nanin helai a more option a hin kan thlang kher du lo ani chuanin ti kan han select khanin calibri body ti han tiktok anga kha kan backspace mangin kan payanga ta khanin a chhut top thei ta ni chuan aron langanga aron lan vela khan enter kan metanga ti po khana thei ani vazong kher lo po khanin ti khana thak theya ti chuanin entir nani thu alo om sa lo ta ni thu om sa lo a chuanin kan han thlang photanga kan du kha kan thanga ti han kan thil chuta piang kha khamia khana ron chhuak zel don ta ni khami font kan thana khan kaka thu om sa lo khanin a man ta na kha lo dong ve ni khati zong kha tun tutorial ta na kan ti thei chu ni in lo hlok pu chau kan bi sei